Мен Ембек Қашқаров ұшы ауылда Нонияға келгенмін. Әмі бұнда яшарға насып болманы. Оғыштан алда екінші ауылға көсеп кеттілді. Жолайда бұл ауыл менен мен бәйләніште өзгерім жоқ. Çünkü түп сығышым ұшынан болғас. Ұшы ауылға негет халусыларын тоқымы болғас. Мен енді бұлардан қалдырған жоқ. Көптен түгілгені әлі бір ұшы ауылға, Қашқар ауылына негет халған оның ата-бабаһы Мамыт қарт турасында истелектер қалдыру мақсаты менен мен стела хәстерләп оны асыл тантанада катнашып бик һәйбәт килеп сыккайны. Монда Қашқар авылы менә шул безнең ата-баба Мамыт Көсөковтан таралгандардан бере. Һәм әйткем килә, ул сыгышы белән төп ягынан әйтергә кирәк Калмак. Мамыт исеме бәлки Калмактардан таралгандыр. Менә күптән түгел 2012 елда Калмакстандан килеп Өфелә үзләүчеләр дә катнашкан Мамыт Баршлайвгас. Мамыттарда ул исем дөйемдер инде дип әйткем килә. Уның 3 улы булып, 5 улы булып, шун 3 тере кала һәм шулардан Рәйим, шулардан әйтәйек Мәхмүд, улардан ул тиклем ир заттар күп таралмаган, әмма Кашкардан бик күптәр. Билдәле, шулардан Кашкар ошы авылга нигез алган. Ул бәләкәй генә булгандыр инде заманында. Чөнки ата-бабам Мамыттың старшина булган вакытын 1742 елдагы булган архивтан алу буенча уның безнең бу ошы Түңгәүрдәрдә бөтәһе 20 генә авыл булган. Инде бик аз. Беләбез инде, бурын башкорттың ере күп булган шулай бит инде. Ул хайдырырга ынтылгандыр инде. Бұл авылда бәләкәй булгандыр. Мен 1941 елның 1 гыйнварында бұл авылда нисә өй, нисә кеше булганында мәгълүмат йыйгайным. Бында 55 өй исәпләнеп, онда 251 кеше булган. Билдәле ул 51-дің эсендә мин юкмын, чөнки Хугыштан да мин икенче авылга киткәнемдә әйткәнем. Менә хәзер инде Кашкар авылы бик нык дурайды. Шуннан дурайды гына түгел, төзекләнде. Бундагы халыктарның әйтәйек, төзекләндерүе бик нык куандыра. Мин шуны гына әйткем килә.